Gdje ste ljudi? Ja sam Dane. Uglavnom, opet kao i svaki video, jedan specijalni video danas. Ali danas je baš stvarno svega mi... Na ovaj video sam se radovao ko malo dijete. Gledajte šta mi je stiglo. Opa! To je sportski luft filter od marke Count N. Najbolji sportski luft filter koji... zračni filter, izvinite, ja govorim luft filter na njemački. Zračni filter za moga Fiestu. Neće sad to biti, što ja znam, 10 konja, ali uglavnom će se osjetiti da je nešto drugačije. Uglavnom će to biti u autu i preko njega će biti ko neka kutica da se ne vidi. Pošto se ovdje u Beču to ne smije, velike su kazne, ja sam sam platio kaznu. Ako hoćete video da čujete o tome kakve sam ja kazne do sad plaćao za tuning, napišite u komentarima dole i... Ja, uglavnom kao prvo što ćemo uraditi, očistit ćemo ga sa jednim, kupio sam od Count N isto, ima ko neko ulje i nešto za čišćenje, očistit ću ga i onda ćemo ga zajedno ugraditi i onda ćemo pogledati kaki mu je sound. Let's go! Ljudi, evo, video sam isjekao i uglavnom, ljudi, to je se stvarno isplatilo, 100% se isplatilo, znači, u videu uvijek, znate kako je u videu, da se nikad ne čuje kako treba, kako je u stvarnosti, ali svako ko ima Fiestu ST ili ko ima Fiestu ili svejedno koji auto, ako imate, sportski filter mora biti, znači, morate to ugraditi, nenormalno zvuči, znači, stvarno se dobro čuje. Ostavite like na ovaj video, ako budem još nešto tunirao, to će sljedeće godine biti, proljeću, dolazit će šta ćemo sve raditi s Fiestom i to je to, ljudi. Ako vam se svidio video, dajte like, ako nije, opet dajte like, subscribeujte da ništa više ne propustite i vidimo se u sljedećem videu. Ćao, čao!